Mwiriweho neza mwese bakunzi ba ISI MU NCAMAKE, mbahaye ikaze mu makuru mu Kinyarwanda agezweho kuri iki gicamunsi. Ngiye kugezaho nitwa Abraham Wimana. Aya makuru reka tuyahere mu karere ka Rulindo, aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarabana muri ako karere ka Rulindo Shaban Jean Claude ari mu maboko y'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, aho akurikiranyweho ubwicanyi budaturutse ku bushake nyuma yo kugonga umuturage n'imodoka agahita hasiga ubuzima. Umuvugizi wa RIB Musigire Dr Murangira Bitieri yabwiye igihe ko Jean Claude Shaban yakoze impanuka kuwa 10 Gashyantare 2021 aho yagonze akora Imana jitse w'imyaka 18 biza no kumuviramo urupfu. Dr Murangira yakomeje avuga ko kuwa 11 Gashyantare Shaban yahise atabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake. Iyi mpanuka yabereye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Ntarabana, akagari ka Kiyanza. Kugeza ubu haracyakorwa iperereza na dosiye kugira ngo Shaban ashyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe. Mu gihe Shaban Jean Claude yaba hamwe n'iki cyaha yahanishwa ingingo y'111 mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda iteganya ko ahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu iri hagati y'500,000 na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, cyangwa se agahabwa kimwe gusa muri ibi bihano. Makuru yacu reka tuyakomereza hano mu mujyi wa Kigali, aho inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi yanzuye ko igiye gutegura inyandiko ivuguruza imyanzuro yatanzwe n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi yasabye ko Paul Rusesabagina yazahabwa ubutabera bwuzuye. Kuri uyu wa mbere tariki 15 Gashyantare 2021 nibwo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yagejejweho raporo na komisiyo z'ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano z'imitwe yombi kwisuzuma y'ibikubiye mu cyemezo cy'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi cyafashwe mu Rwanda. Ni nyuma yuko kuwa 4 tariki ya 11 Gashyantare 2021 abadepite bo mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bateranye bagatora imyanzuro 14 irimo ivuga ko Paul Rusesabagina ukurikiranywe n'inkiko z'u Rwanda atazahabwa ubutabera bwuzuye. Mu bindi aba badepite ba EU bavuze harimo ko Rusesabagina ari intwari yabiherewe ibihembo n'imidari mpuzamahanga, bityo ko adakwiye gukurikiranwa ibyaha akurikiranyweho n'ubutabera bw'u Rwanda. Abadepite n'abasenateri b'u Rwanda bateranye kuri uyu wa mbere hifashishijwe ikoranabuhanga bagaragaza ko ibyakozwe n'inteko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi birimo amakosa n'imvugo zidahwitse zigamije kuvogera ubusugire n'imikorere y'inzego z'u Rwanda. Abadepite ndetse n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri rusange bavuze ko imyanzuro yose ikubiye mu byo baganiriye birimo ibyamagara cyangwa se ibivuguruza umwanzuro w'iyi nteko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bizandikwa neza hanyuma bigashyikirizwa inzego zirimo umuryango w'ubumwe bw'uburayi, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'izindi. Makuru yacu nanone reka tuyakomereze mu karere ka Rubavu, aho mu gihe imirimo irimbanyije yo kubaka ibikorwa remezo bizifashishwa mu gucukura gaz metane mu kiyaga cya Kivu kugira ngo itunganywe n'amashanyarazi, inzego zibishinzwe ziravuga ko mu kwezi kwa 6 uyu mwaka hazaboneka icyiciro cya mbere cya megawatt 15. Ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu murenge wa Nyamyumba, imirimo y'ubwubatsi bw'impombo irarimbanyije, ahubatswe uruganda rwa Shema Power Kivu Limited ruzabyaza amashanyarazi gaz metane iri mu kiyaga cya Kivu. Hari kubakwa impombo zubatswe imusozi zizakira gaze mu birometero 5 ujya hagati mu kiyaga. Hashyizwe ibitembo binini mu mazi, hejuru yabyo hamanikwa utumenyetso dutukura tuburira abashobora kuba babyangiza banyuze inzira y'amazi nk'ubwato. Ibyo bitembo bizahuzwa n'andi matiyo azamanurwa hasi mu mazi mu bujyakuzimu bwa metero zisaga 350, kuko ikiyaga cya Kivu gifite metero zisaga 100 z'ubujyakuzimu. Akaba ariho bazakura gaz metane bakayivangura n'amazi, ikaba ariyo izifashishwa mu kubyara iki cyiciro cya mbere cy'ingufu z'amashanyarazi zingana na megawatt 15. Dukomeje n'amakuru yacu kandi polisi y'u Rwanda yatangaje ko kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa, inkangu yafunze umuhanda ihitwa kuri Dauri mu ijuru mu karere ka Karongi, bikaba byatumye uyu muhanda kuri ubu
utakiri nyabagendwa n'umuhanda Kigali Karongi Nyamasheke Rusizi ukaba wafunzwe bitewe n'inkangu ya riduye umusozi ugafunga nyine uyu muhanda. Polisi yasabye ko abakoreshaga uyu muhanda bahitamo gukoresha umuhanda Kigali Huye Rusizi mu gihe hagikomeje imirimo yo gusana uyu nguyu wangiritse. Reka dukomereza amakuru yacu kuyavugwa mu myidagaduro aho umuhanzi Itahe Wacu Brice wamenyekanye nka Bruce Melody yamaze gutandukana na Kabanda Jean de Dieu wari umaze imyaka 5 ari umujyanama we mu muziki. Ibyo kugutandukana n'uwari umujyanama we Bruce Melody yabitangaje binyuze mu itangazo yageneye abanyamakuru yasohotse kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 16 Gashyantare 2021. Muri iri tangazo Bruce Melody agaragaza ko mu rwego rwo kwagura umuziki we by'umwihariko mu ruhando mpuzamahanga yahisemo gukorana n'umujyanama mushya ari we Ndayisabari uzwi cyane muri Cloud Entertainment. Uyu muhanzi yaboneyeho kwibutsa itangazamakuru ko Kabanda Jean de Dieu bari bamaze igihe bakorana agiye kuba ahugiye mu mirimo yo kwita kuri Isibo TV bombi bafatanyije. Ndayisabari ugiye kuba umujyanama mushya wa Bruce Melody asanzwe azwi cyane nk'umuyobozi wa Clouds TV Rwanda, ishami rya Clouds Media, ikinyamakuru gikomeye by'umwihariko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Uyu ni umwe mu bari bayoboye irushanwa rya East African Got Talents, akaba yaragize uruhare mu itegurwa ry'ibitaramo nka Beer Fest birimo icyabereye Rugende cyatumiyemo Wizkid n'ibindi bitaramo bikomeye. Uyu mugabo azwiho cyane kuba ari umwe mu banyarwanda babashije kwinjira mu muziki wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'ahandi ku isi, ku buryo habaye imikoranire myiza nta kabuza ari byinshi yakungura umuhanzi Bruce Melody. Kabanda Jean de Dieu wari umaze imyaka 5 akorana na Bruce Melody yamufashije cyane mu bihe byari bikomeye. Uyu mugabo yafashe uyu muhanzi mu bihe yari amaze gutandukana na Super Level, yagerageje gukorana nawe mu bikorwa binyuranye byose byagize uruhare mu iterambere ry'umuziki we. Reka dukomereza amakuru yacu kuyavugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryiyemeje ikoreshwa mu buryo bwihuse ry'urukingo AstraZeneca rwakozwe na AstraZeneca ifatanyije na kaminuza ya Oxford. Iki gikorwa kikaba gica inzira yo kwihutisha iyoherezwa mu mahanga ry'uru rukingo mu bihugu biri mu nzira y'iterambere binyuze muri gahunda ya COVAX. COVAX ni gahunda ya OMS igamije gusaranganya urukingo mu bihugu biri mu nzira y'iterambere. Umuyobozi wungirije wa OMS Mariangano Smao akaba yavuze ko ibihugu byari bitarabona inkingo kugeza ubu nabyo bigiye kubasha gutangira gukingira abaturage babyo bahereye ku bakozi bo kwa muganga n'abandi bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura icyorezo cya COVID-19. OMS yatangaje ko urukingo rwa AstraZeneca rufite ubushobozi bwo kubaka ubudahangarwa bw'umubiri ku kigero kirenga 68% kandi rukaba rubereye ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere cyane cyane ibidafite ubushobozi bwo kubaka ibikorwa remezo bibika inkingo ku bukonje buri ku gipimo cyo hejuru. Dukomereje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu 60 baguye mu mpanuka y'ubwato nyuma y'uko burohamye mu mugezi wa Kongo. Iyi mpanuka yabaye ku cyumweru nijoro, abari aho yabereye bavuze ko yatewe nuko ubu bwato bwagonze urutare kandi bukaba bwaragendaga mu masaha y'ijoro bitemewe. Ubwo bwato bwari mu gace ka Longola Ekoti mu ntara ya Mai-Ndombe. Uretse kuba bwaragendaga nijoro ngo bwari bunatwaye abantu benshi barenze ubushobozi bwabwo. Bivugwa ko bwari butwaye abantu 700, kuri ubu 300 muri bo bararokotse, 60 bahasiga ubuzima mu gihe abandi bagishakishwa. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Steve Mbikayi yihanganishije imiryango y'ababuriye ababo muri iyi mpanuka y'ubwato, avuga ko ba nyiri ubu bwato bagomba gukurikiranwa. Ubu bwato bwakoze impanuka ubwo bwavaga mu murwa mukuru Kinshasa bujya mu ntara ya Equateur. Tukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi igisirikare cy'icyo gihugu cyatangaje ko abantu 16 bari inyeshyamba 12 za Bakatakatanga, abasirikare 3 n'umwana umwe baguye mu bitero bibiri bya gisirikare muri Lubumbashi. Itangazo ryasohotse mu ijoro ry'icyumweru rishyizweho umukono n'umuvugizi wa FARDC General Major Leon Richard Kasonga rivuga ko inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'iterambere rya Katanga zizwi nka Bakatakatanga zagabye ibitero ku bigo bibiri bya gisirikare biri muri Lubumbashi, birimo icya Kimbembe ucinjira mu mujyi n'ikindi ngo giherereye Kibati mu gace k'inganda. Ibi byemejwe mu gihe
amakuru yari yagiye hanze ku cyumweru nyuma y'ibyo bitero yavugaga ko zishobora kuba ari inyeshyamba za Mai zateye ikigo cya Kimbembe ndetse ngo zikica abasirikare 4 nazo zigatakaza 6 ngo hagapfa n'umusivili umwe. Reka twikiriza amakuru yacu muri Uganda aho wari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu matora yabaye mu kwezi gushize Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine yatangaje ko agiye kwandikira umuryango w'abibumbye ishami rya Kampala agaragaza ishimutwa urugomo ndetse no kubangamira uburenganzira bwa muntu avuga ko bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Museveni uherutse gutorerwa kongera kuyobora Uganda muri manda ya 6 nubwo Bobi Wine we atemeye nyiri byavuye muri ayo matora. Yavuze ko hari abayoboke benshi b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi harimo n'igihe bagiye bafatwa bagafungwa binyuranyijwe n'amategeko ndetse ngo bagashinjwa n'ibyaha batigeze bakora. Ibi ngo bikaba ari bimwe mu giye gutuma yandikira umuryango w'abibumbye awereka ibibazo bakomeje guhurira nabyo muri Uganda. Reka mushimire cyane we warunkurikiye muri aya makuru. Ni amakuru akugeraho akumenyesha uko byifashe mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi muri rusange. Akugeraho binyuze kuri chaîne ya ISI mu ncamake. Mu gihe waba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo n'amakuru yacu ataha ntakagucike. Mugira amahoro. Njye nitwa Abraham Uwimana.